Na današnji dan, Međunarodni dan biodiverziteta, ne obeležavamo samo ovaj planetarno važan datum, već i 27. godinu od organizacije prvog međunarodnog radnog kampa na Obedskoj bari. Posle ovih 27 godina, mislim da neću preterati ako kažem, da je ovaj naš jedinstven pristup zaštiti prirode mnogo doprineo obnovi ekosistema Obedske bare, uspostavljanju ravnoteže između ljudskih i prirodnih zajednica, mobilizacije lokalnog stanovništva da deluju i rade u korist prirode i ovo je jedan od najboljih primjera dobre prakse koji se odnosi na saradnju organizacije civilnog društva, odnosno u ovom slučaju Mladih istraživača Srbije i upravljača zaštićenog područja Vojvodina šuma. Veoma smo zahvalni Švedskoj što je prepoznala vrednost i potencijal ovog našeg pristupa i što zajedno sa Evropskom unijom ulaže u obnovu prirode kako na Obedskoj bari, tako i čitavoj Srbiji.